Ang buhangku tap hambor beli la acara pemering eti la ya ke TV. Bande di tarong na pulong ni meri malakat hamayang. Lumiri meninggal awang buang menyeparong na pulong manang kapipi ari kama. Amin. Ang buhangu na pulong na parong da lalo dunahu yeling la dedi kaudah kan bulhiwan dalar haul pendalar dok bulhiwa na tema na parhaya dangu paparhaya. Na dalar haul bulpitu yedu yaka na papatandanda. Pawana palaiwa pamaraya na lurin ambingi leku dula kajia dangu ambi panjang du la lualang palaiwa la palindi kamu pieku metimi wananja. Ang buhang bertamu meriah kereta. Bulun daban na tau harani na pia kawiki na batau parhaya lay meriah. Ia batunan den bulun daba anak tau harani na mamaka parhaya lang takalay meri. Ruku parhaya lay meri. Na haitang na parhaya bui meri iyo. Tangarino na wiyaning lamaruku kudhaw dal dokumpul dampo. Yedu yaka na papaaranda nyuta tambisa parhaya lay miri. Ang buhangku nuna ia bayaka na mambuotu na pahanga na ilot la pulong na pambacanda laluri da bata ngalanya na mahamu bandenu masala dang na paramanda na laku manghamung ba nyuta tamuda pamangaku parhaya lang takalimire. Tagabatangalanya na maharui ngaraya na pahukunda dan na pahama nuna na paparhaya na uji lang takaya. Apakah nyuta parhaya andanya atau parhaya lang takandanya lemiri? Ang buhango la dalu hanggandanya naluri na mamboto. Nyuta takali pikir mihaya na anda lurinda. Dang beta handirunga lay miri. Hamadunaka napapalaku na napapahanay lot dangu na ana na ilot. Napapataka lay miri luhang ay lulu mananya kalate. Ia batu nanu napapahanay lot dan naparhaya ay miri. Yakan datang parhaya lay miri na luri tamban de hamu ananya pun. I Abraham daw ilot pada luhu pakariang wianing lapangiada la urkas din. Tapi la palamuring dan luri dan de da paham apa. Na luri ne Abrahamu luri mahamu ya. Takana luri ne Lot mayila para rukuna bandena parhaya yei miri. Amin. Malakata hamaya. Miri halamanya kaparongi na pulumanang. Kapipi ari kama laluri ma. Kama parhaya lang takang hanggang lenyumu. Amin. Ang buhang ko takalayoho anang pulong na miri. Ang bumarumbang do, palike ya, subscribe, dango pabirinya. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.